Urukiko rw'ukwetebeka ntizo kukora engutezi rushirwemwe abajokerwa mu ishengero hamwe n'abeebembezi aba district ya Kazo. Tubere tutaka ahabwe biragiro bya government nareziba kweta guidelines. Tubetaka zitungire kunkati obu engineer Ronald Jena timiye batwikiriza ngo tutandike tukore ahaba financial ye esente zabere released ati nuko twatwizire koreka kureba ku government yafutaho uburyo bwo kureba ko bakuyamba abantu aha batuza baha amezi gakareka kubafura abo kwa gameza kuyenga utegine bo tugakazaho konka umwako guhera inzo kuyagura nyingi amezi gazaha ati gabera gukutarama gabayiro gukweyongerayo gabayiro gukwitagwisirimisiri Hona nabwo abeebembezi bashabira ba Uganda Road Fund hamwe na UNRA kutahampa enguuto na munonga aharikantagaya aho butanduza ikizere kukanya urukiko rw'abeebembezi ba district bakora habyenguuto kandi twatunga umugisha twatunga bakorga Kampala abakute sente aba Uganda Road Fund abakora hanguuto zeitu nyenda kushabanya abanyakazi ngo numukimanya ngo district insia tutwire tutine road unit nari ebyo byoma bikore nguuto tutwire tutizo kunoku konka government yabitero mu nkora district insia neza kuturetere byoma ahabo kuba procurement process yatandikire Gasha kwa Richard Nahabwe.